Warakurikiye ibiganiro nka Tinyuka Urashoboye cyangwa amakuru mu Kinyarwanda kuri televiziyo y'igihugu, izina Evelyn Umurerwa ntabwo bishoboka ko bwaba ari ubwa mbere uryumvishe. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000, Evelyn Umurerwa yakoreye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Ni umwe mu banyamakuru babirambyemo, hakiyongeraho no kuba afite uburanga buhebuje, ndetse ni gake wamubona yarakaye. Araberwa mu kwambara, ndetse abenshi banemeza ko atajya ahinduka nubwo ari umubyeyi w'abana batatu. Hari inkuru nyinshi zamuvuzweho, hari n'iyigeze kuvuga ko yaba ari umukobwa w'uwabaye perezida wa gatatu w'u Rwanda Pasiteri Bizimungu. Binazwi ko ari inshuti y'akadasohoka y'umuhanzikazi Butera Knowless na Miss Jolly. Evelyn Umurerwa yavutse mu 1977, avukira i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ni mwene Edouard Nsababera na Brandine Mukasekuru. Mu mwaka w'ibihumbi 2000, Evelyn yinjiye kuri Radio Rwanda, icyo gihe akaba yari amaze gusoza yisumbuye ahazwi nko kuri Sezik. Avuga ko zari inzozi ze zibaye impamo, cyane ko yakundaga kumva Radio Rwanda, akigana abanyamakuru nk'aba Amibirisi Sibomana aho yabaga ari hose. Yize indimi mu mashuri yisumbuye, naho muri Kigali Independent University yiga ibijyanye n'imibanire, social science. Ahamya ko ikiganiro yakoze kikamurutira ibindi ari icyitwa Tinyuka Urashoboye, yatangiye gukora mu bihumbi 2010. Umurerwa avuga ko ibintu byose afite abikesha itangazamakuru, yaba inzu, imodoka ndetse n'ibindi. Akunda siporo ku buryo iyo atari mu kazi aricyo kintu kiza imbere y'ibindi. Akunda gusenga no gusabana. Muri 2018, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwamuhaye igihembo cy'umunyamakuru mwiza w'umugore witwaye neza mu kazi uwo mwaka. Muri Gicurasi 2019, yahawe igihembo n'amafaranga na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo Mifotra na RBA akorera, yagiye imuha ibihembo mu bihe bitandukanye. Evelyn Umurerwa yanabaye mu kanama nkemurampaka muri Miss Rwanda. Yashakanye na Jean Marie Uwizeye tariki ya 8 Mutarama 2000. Babyaranye abana batatu, harimo abakobwa 2 n'umuhungu umwe.